Para rebus saja, tetapi mengampuakin amal jauh-jauh. Oleh karena itu kalau ben ajunan amulaten, panapa saya katero. Tero dua. Nomor situng rahmat takusi Allah. Nomor dua syafaat takusi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panika para rebus saja, saya puan-puaki kau leben ajunan, saya ro katero, kangku bisa masuk dek karidon kusi Allah subhanahu wa ta'ala. Iki penekah alam swarga. Mantar kenging saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'al akhira kalamina inda inqidha'i ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah birahmatika ya Allah amitna ala dinil Islam. Amma ba'du, ashabal fadilah, para ulama, para kiai, langkong-langkong orang sepo kau leben ajunan seteje neng anggota kolom malam Jumatan iki kak dito kakak Kiai Haji Amiruddin juga Al-Mukarram Haji Khalil Al-Mukarram Ali Rafiuddin sarang seteje para kiai selain sepetan kaula amul jaaki ban beten kaula taati para anggota kolom malam Jumatan sesetejen beten kaula hormati tor beten kaula cinta sayangi para oncengan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdaman ufiya minal bala. Malam semakin beten kaula sareng para ajunan stage paste bisa silaturahim tolongin sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bisa beriktima dan berhaflah tepat kak dintoh mantermu ke iktimauna sareng silaturahim kak dintoh teti tambahna kalakon ibadah seetere mah sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala teti sabab esaporana tusana kaula ben ajunan seteje ben teti sabab esaporana tusana benga sepo kaula ben ajunan seteje barokana mereka manter eselena kinah de ka kaula ben ajunan seteje amin ya rabbal alamin. Rahmat sareng salam samoga saros terus etibaaki atas Nabi kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saja sepetan kaula mulja aki malam samangken kak ditoh taritan Saiful Ikhfa mabada acara si acara epon paneka telok pertama muloden nomor 2 ngaholen benga sepo nomor telok nyoon tolong dek keajunan nemang kompoy nyona mau saki salawat seropaki kengten gula tak kerja ki bro cok do pak pas nemu foto nih kah salah foto tepan macam cong ongkuan to dus gula je pada remah bisip gula kok sapna tak apa kerempek cek kulit sorotor mator mangken kita apa kerempek sekali atau mau ibu tak kerja salah pas
biasa kuda mon kolom sabuk akasak neng langker pas tarik ke laut gitu bah beda apa beda korsen beda mukhtar mas Allah iki jikal taruh di persetong tentang moloten molot panika para rebus aja mangken ki beni masa namun bulan nah ki tepak bulan Sapar insyaallah ki malam tanggal 20 ngara lagi malam tanggal 20 ki kurang 10 hari cuma apa-apa panapa kelero manabi sebelum bulan mulot amulot kento tak kelero sekali mangkiin ng setong syair walau anna amilna kulla hinin di Ahmad maulidan qad kana wajib andaikan umat Islam kaula ban ajuna sedaja umat Muhammad ben saben bakto amulot tak milih bulan tak milih hari tak milih siang tak milih malam maksud tak amulot aba ngormat ben ngagungaki kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus nyokoren polan kaula ben ajunan sedaja dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto para rabu sedaja sekalipun letak bu ambu sekali amulot memang itu sudah kepastian kotu kaula ben ajunan sedaja panapa saya kaparlo orang ngamulot kak dito kan selain dari asokor teropek nalpe aka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pek nalpe ketiba apa pertama yang jelas tero oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab para rabu saja orang masuk surga penika mun ngampuakina amal kula ben ajunan adnan ngampuakina amal adnan masuk surga cek jauh apa mak jauh ngereng ker Nabi Adam alaihi salam kenang nangis warga cipta akibi Gusti Allah nangis warga abid nangis warga bukten abid Nabi Adam panika nangis warga matur ke Allah Ta'ala Gusti abdina nyaman nangis warga keng mon ketibi de rem badan sebenarnya yang anggota sebenarnya badan kak dito oning sedaja abdina gunana cuma angkar seto bareng mon mata ngabes mencolok ngakan abu dabu tanang agak ngerager toot mak dia bisa mancing ben sapadana ken sesetong pa ni pada remak anda kadang tada ring nyorok odi tibi pada kan lebih man bu sebu nah jagaan orangnya kita ngiding nah jaga kada ongkuan beda kancah ponduk cerita gelu kula mbak beda kancah dari kancah tenten dari Bondowoso borong paneka amulot mulolo siang malam melopon dek remacaran keangkui membinasakan tak aja sekecil mak le ambu le tak melolo hagar lebih kan jadi semenep gempang dak remah asal beren pas awas sejumlo terus angin lagi asal lebaran ban ini kata Pak Pator itu kan orang yang ikut ya kebal pas dia kan jadi semenepan kayak balin gampang mun mula odi din mbak anjeri ya
Mele karbon. Oning karbon ki. Napa karo kamper karo ke karbona kelambih ki kae. Beda remah. Sabe papolong sabe lem leber. Kan panas karo. Apa yang terjadi pas ngedem lolo. Lah ngedem lolo. Dibudin para rebus dia seorang pas capok. Usah suntik. Makan jak kelako. Tina pada yang laudi melulan tar kejeding lah bege mari. Nabi Adam para rabus dajah nang ilmu swarga panikanya on ka Allah taala. Pada remah apa nika matur ka Allah. Pada remah apa nika setong panika. Pas ada buku si Allah, oh mendai Adam rin minta bareng. Minta bareng pas kaki nang tolang roson. Gusti Nabi Adam jadi makhluk yang lain jenis dengan Nabi Adam karena gelak saya menjadi permasalahan barang setong panikah pas beri permasalahan saya beri jawaban barang saya tak pada barang saya setong panikah pas nyamen Siti Hawa seneng ampun waduan sareng Siti Hawa ning dalam surga cuma pas bi Allah taala beri peraturan Adam Hawa cek mak nyemak kakajuhol di banjai kati menapa Gusti mun mak nyemak mun kakajuhol di bahkan mun sampai ngakan tusah itu kan ibi sengkok apa yang terjadi di saat itu kula makin nang setong kitab beda setan kan nika itu kan juga bi Allah apa keluar di surga masuk ke dalam colon ular nyamar pas nyoba ke Nabi Adam nyoba ke Nabi Adam sampun nyoba ke Nabi Adam penikah terpedaya pas aganggu kakajuhol di penikah sampai ngakan wakilah caipun para rebus aja kan biasa Nabi Adam penikah ongke kabungkan kajuhol di kayak cerita tanah pas Siti Hawa penikah ngambak ibu sejelas ngambak penikah kambak dulu ngambak ben sinai si teruk keluan sing ambak selake ongke kataskan pao baba binina napa sekocaki sebinina jadi ya kak kalau aki kada kak onta laki ka baba begitu juga Siti Hawa penika saampuna saka ditomodut kada kabua ka itu eder masuk depak ke dalam sampai depak ke dalam sekakuna Nabi Adam eder juga ambukan leer sampun dapatkan leer pas tu kena Allah taala depak di waktu itu juga karena depak ka tu kana Gusti Allah bentuna Gusti Allah dak kana Nabi Adam Siti Hawa pas sebereng panikah pas cekak ning gak dito Nabi Adam edindah apa sah sebulan terus-terusan siang malam kayak itu pasti menikah kenang-kenang Nabi Adam napa nikah jantengan kurang bini apa beda ada lah tahu kada nikah toron kada dah masuk ke dalam beri kenang-kenangan lain nikah jadi dua pas karena ampun masuk ke dalam pas sering bini penikah bi Allah taala beri tobiah kenapa keluar dari head ini kan pas keluar dari head gara-gara itu Nabi Adam kun ala ketusa sekalian swarga keluar dari swarga kaula ban ajuna jadi balian ala ketusa neng luar swarga terus masuk swarga masuk akal tak masuk akal kula sampeyan nang luar swarga raja tusa terus masuk swarga Nabi Adam nang swarga ala kutusa sekalian keluar dari surga jauh kan cek jauh nah artinya mun ngampuakina amal kudu panjenengan tak bisa sekali tak masuk cek jauh nah ngereng-ngereng nggak bisa kika dalam pan ulama senakonah mun ke ngampuakina amal kau lepas pendingaki kudu kudu kakak ke Ahmad Zahri Rafiki
Ka Ahmad menika dadi ngabdi dek Kaki Abdul Hamid Bakir punya anyar. Kan itu para rebus saja mana biasa salat kan Ki Abdul Hamid Bakir kan itu lebur kazafin. Majumat mun salat ngireng salat. Pas mun tud tip lamba ki tip ki bani napa CD bani semakin napa karo sejuju aki karo. Ki tip lamba ki leng-leng sini kan. Ngantang salat Ki Bakir kan itu pas ngodi tip sepaling ekalebur Ki Abdul Hamid Bakir zafin langsung salat Ka Ahmad dibingking Allahu Akbar ngimamin Ka Ahmad amakmu tapi Ka Ahmad maki amakmu panika dewuna engkau tak khusyuk sekali saya kata khusyuk benih kenapa kelakon Ki Bakir jak aja ngaki ngalakon kelakon selebat paling ekalebur akhirnya keluban penjenengan pas tepan lebur ka televisi pas ngode TV kelu sabar aja nggak sajan man kaman tak bisa bentar lek Ahmad ka itu salah starina salat pah matur atip tak lanceng ka Ahmad Abu seterus matur cetak kok Arab Ahmad pelan ko ngode tip ki brur way nang tak da iya matreng odi ria engkau cek lebur ka zafin engkau sebelum abajeng ngodi zafin engkau pas ngantang asolatnya bis ka Allah Ta'ala mun sengkok ki ngiding kamu nyina zafin berarti engkau tak khusyuk beda oh baca tinggal bajang duhur bajang 6 rakaat kelopai kan orang melepas ini kan lupa telok sompak ngalak telok tak boleh ngalak 4 apa aja ngalak lepas 2 bentelok ngalak 2 ngalak saya yakin nambahin kalau pai nambahin boleh asal barokah itu 6 rakaat mereka kudu sampeyan jauh para rebus saja jadi dengan buakin amal jauh oleh karena itu kalau ben ajunan amulaten panapa saya katero 2 nomor 1 rahmat takusi Allah nomor 2 syafaat takusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika para rebus saja saya buang-buaki kau leban ajunan saya ro katero kangku bisa masuk dek karidona kusi Allah subhanahu wa ta'ala iki panikah alam swarga mantar kenging saja pon mari moledan pon ngalih kareng mateh kholan sipur semakin ngekholen bangga seput ikentos deja Hosen mutmainnah seteja saya sebut nang kak itu bangga sepona saya paling jember semakin bangga sepona siput bangga sepona si muhtar saya kholen semakin panika apa ngereng beda keterangan hadis menabi tak kalib mayit kak itu para rabus saja yang lim kubur pada ben orang lem keleman pada ben orang karem tos ngantos doa ben sadekan taretan nah embuun mun andi embu anaan mun andi anak kancana mun andi kanca setuju si atos santos bi orang andi kubur kak itu ting labed kereman Fatihah kadahila Yasin faida lahiqathu tinglah ketemu so kereman dari dunia kana khairan minad dunya wa ma fiha makerem kita semula gelak kan to ya to lagi kanjeng Nabi para sahabat kepi mungku mayit lebih bunga lebih bagus etembang dunya ben sesen bunga sepaling bunga benga sepo si andi anak kenceng nyade kain kenceng adu akide ke benga sepona mantir keterima kengas teteh hubungan antara mayit ilmu kubur sareng reng odi panika cek sangat deh padeng cek sangat terang kula cerita reng pelak-pak kak itu dan kula mana cerita tapi tak nyebutnya mana kenging setahunan kita lebih pelak-pak itu bareng kesedaan sampun kita kubur lagi para rabus itu ya
Apa yang terjadi? Ting depak kuburan kan pas ngetok patok ngerti? Pas ngetok patok. Letok patok kakak itu tak temu je betul panapa. Pahai sabe. Mare kubur lagi. Ting malam datang ke anak. Cong. Engkau mi pas ngetok patok ruah cong. Aro benih halal ruah. Aro tak temu je din sapar ruah. Din ruah. Tak kerjet kalakuna. Langsung entar ke kubur naik genten. Nyaraki betul sehat. Situng. Nek kun batu nek. Kun batu dapat. Dua. Dan kalau lagi bulan Ramadan minta tolong kapan sen ini kah? Din bangga sepo compok nang elau emat tua kapi ikon teh bidan kula ikon teh kecingan. Ampun cek ketina. Mak le temu tengkin mak le tengki pun. Lecek tengkin pun. Apon? Laster ka din tebar mustajab dan kula ede bibi embu bi metuan ni kah? Anu cong. Ema ada jenis koh rik berin bedenak kana agen teh kecing nah di depan so di nembun. Di depan so di nembun peneka berarti lah kayak bini. Biasanya kecingan kak dito mana bila kayak bini kan beda tanden ya teh. Mun bini biasa mun sekona nikah tandena bungkol. Mun laki macecong. Nak kanak dan muda dan tak uning ni kah? Tak uning. Jadi kun melek jingan pas pasang tak uning cak di nepak di nembula pasang. Ting mana datang? Cong, me pataporo piko. Sedin bini bagi selake sebab sebini. Kayak itu kejadian, itu fakta. Berarti kenapa bisa diambil dari cerita kita? Pertama, cek sampai beknya atau beknya kain atau bepena apapun saja kamayit mun barang haram. Tak kateremah. Apapun saya kasih sedekah akin nak kamayit panapa mun barang haram cek kalaku. Pangas tete. Nomor dua, bahwasanya rengkopur penikah selalu ngolatin dak kapan apa saya ekalakoh nak potonan yang itu. In khairan istabsyaru manabi saya kalakoh nak potonan yang itunya bagus mereka punya. Wa in ra'au syarron kalau mereka ninggalin kalakoh nak potonan coba arbuan sangkol umpama nak potong rebuan atau karanan itunya dak remah orang kau punya kau doa Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana Gusteh nak potong kau seneng itunya saya carkalacer ka dito nyuun aja pamateaki mun tak takir bi ajunan eparing hidayat sebagaimana ajunan eparing hidayat dak kau itu aktif di kopur makan dengan cerita kak dito hadis kan abe sajen takok sajen osangas teteh odi itunya kak dito polan selalu iolatin bi orang ahli kubur aholan maca akifateh yasin bentahlil nyon tolong dak kabelah ahli betatang ke sangat raja manfaat tak angkunyo naki saporana almarhumun almarhumat dalam kubur kak dito mantar keterima bangga sepo kalau berajunan mantar seporat ke sana jumpa dalam kubur amin ya rabbal alamin. Dua pon terakhir kak dito semakin kau leben ajunan aktimator segala taritan sipul ngonceng kau leben ajunan anggota kolom malam Jumatan ben setatang keselain lepelan setajak yang ceng dia kak dito cuma ka angkui minta tolong benda ngabele setong minta tolong doa aki manter anak kak dinto etetiakin anak sebagus kalaban cara maca salawat seropaki lastareh lah salawat seropaki kencak kun ka into
takok kun semangken minta tolong ke tetangga deki pahambu semeca selawat share gila Anis ki Anis musuh Herman pakune cok pagi katamu melolo acek Herman khusus Herman selain rok bunte andi anak biasakan abasaki man abasaki main HP melolor maca aki inna anzalnahu fi lailatul qadr sebini juga punang maca aki Herman juga maca aki serop pagi ke anak kenapa saya kabar loh debu para ulama mana bina kana maca aki ketika ini toh insyaallah selamat taki dari zina amin mantir selamat taki lah aduh sahara para rabu zina kan itu biasa panas me itu mau jawab panas cek mun zina wair muson reng lake tandik bini reng bini tandik lake hazina dindena jilid 100 kali pecot ngangkui pancelin sedek pada bon polon-polon peneka 100 kali selain kak itu diasingkan 1 tahun apa jauh dari mana cek tangke kayak itu hukum Islam sih nggak ada benih KUHP ini hukum Islam hukum Al-Quran apa-apa pakon asingaki panas kabel tetangga panas makanya nyon salam taki nak foto kalau benar ajun sejah dari kelakuan Cina apa-apa makin mamator ketika ento pelan beda debu ku laku penikah ku laku nang beda hadis idza amma zina dalekan di zina kan tompon merajalela ammahumullahu bi'adzabin maka Allah taala maberetah siksa Gusti Allah taala ada ke umat kalian menteri selamat sesudah nomor 2 maca aki alam nasyrah ngalakeun 11 tekuk dadena anaan tak apa ngale dadena anaan tekuk macakin apa alam nasyrah 11 kali kak dito para rebus saja menabi yang malaki kak dito katiti anak cerdas nyari ilmu semanfaat alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab kencen orang datang haji bener datang haji para rabu saja nang itu oronan mereka kalau datang haji pas ronge mamin doa banjai putuna kan biasa menereng mereka terkatuan jarang kesurupan ngaku nikah katuan ngimamin ki buru datang haji bah ngimamin pejang maurib makmum saya makmum mereka orangnya teu ngarti pas maca surat marin Fatihah maca alam nasyrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladzi angkaka dhahrak jenin nikah angqadha dhahrak para rabu saja sebutan kalau muljaki pas biasakan mau salawat dan kula gelak matur saya nggak make deki maca salawat mun mate dunga karo cek angku salamba karo salamba kan dungendung kana jaludin mun ta te dung jamu na pe jamu cai kalam bancrengo bang pote kan sanek men salamba ka pupuk nih kana dungendung kana jaludin mun ta te dung jamu na pe jamu cai kalam bancrengo mak nemu wiridan sing ari ring lambari kula cek ahap lah cek ngidingaki ting la teh dung ngap heko tako mahar dung tedung bau selake kolan kapuru pah nange jauna bau jan selake man
baung. Pas Anes bocah baung. Dibudin cek lah bakar aja lah umur setahun. Pas cerkeceran si anak karo ngedek. Keng pikiran aja dan apa baung res. Dibudin ku tak se ngerset. Pas ongke baung. Pas ngocak sekana. Aduh, tangembu itu Pak baung. Beda-beda. Para rebus saja sebutan kalau menjaki kayak itu pendidikan dak ke anak gelak kenal dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kenal dak ke Allah macaki marhabanan matur muga anak alia adabiyah itu yakin orang sesolehah sebagus tetap ramanah semuljah ia junah Gusti Allah ben muljah di tengah-tengah masyarakat itu yakin orang saya kecintai bencinta dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saja sebutan kalau menjaki kak dito sebisa ya teraki nek sekonek manter manfaat manter bisa ditambah kecintaan kalau dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja jeneng manter keng syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngereng akhir kalau berdoa mau dan kula mangki hadis wallahu taala sahih atau punten. Bila orang macah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin telo kali matur Gusti Allah adu dat sepaneng belas adu dat sepaneng belas adu dat sepaneng belas malaikat rebu inna arhamar rahimin qad akbal Allah subhanahu wa ta'ala satiala ngadep kabaan orang semacam ya arhamar rahimin telo kali jadi kainta sebelum doa ngiring mau si arhamar rahimin sedegi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Taqabbal hasanatina fi hadzal majlis ighfir sayyiatina ij'al thawaba misla dzalika hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wallahu ila ruh habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baqiyati sahabati wat tabi'in salawatullah wa salamu alaihi ajma'in wa ila jami'i lillahi ta'ala kafat wallahu alaihim wa ila jami'i asatina wa asati abaina wa ghafarallahu dhunubahum wa jalan jannata ma'wahum wa ila arwahi abai mati ahli hadzal bait min jihati Saiful Ikhfa wa min jihati zaujati wa susun almarhum Khosen Pak Abdul Aziz Mutmainnah wa Pak Misnadin Bu Misnadin Pujuk Serila Lakai Bini wa Kiai Tarib bin Nyai Sarida wa Kai Jamaluddin wa Nyai Atmi wa Khairul Anwar wa Hafiyah wa Asliyah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum la tahrimna ujuruhum wa la taftinna ba'da maghfirlana wa lahum Rabbana in kanu muhsinin fazid fi isanihim wa in kanu musiin fatajawaz an sayyiatihim abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa aswajan khairan min aswajihim fid dunya innaka ala ma tasha'u qadir ya ilahana nas'aluka Allahumma bi jahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada wa bihaqqi auda illahi ta'ala kafah wa bi jahi asatidina wa asatidi abaina wa bi jahi abai wa ummahati sahibil hajah ij'al al mauluda aliya adabiyya wa tiflatan ij'alha tiflatan salihatan
ij'alha tiflatan salihatan taqiyatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang langkungnya na pangaporah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.